Borjan kontensi ke parlo kania bearong along aru rit nong cingdi kepaman pon. Lason si borjan ke parlo along epesel si asong tumpen cepatir pipon si Mede Anparta International Labor Day arni paceton nun si Samson teron pen Japon lin si songklem rapet ke thekiding atumpen inut sonsing ingti arit along phi pen nang klem bom angthun kipaplut pledet jia phan pu matha damsi karbi nim rokom ateng asai deng ponsi aru rit nong cingdi pu athepi en ponsi rit along sok kinong paman pon. Samson teron ben pherangke thengno nang pachini duna tengke pining le lapuson asai ke chengsi kalilo bonta ningkani si pen labor day arnia bang epel selsia tum lapuson asaya bang ke deng pon bom lo puta nang pachini dun kupia potsi lapuson ke klempon nang kokma lake kewang jilang owe tum do an sitame ki phupen ki klem asai amo kachetene nedet jia phan lapen sai le tikilote anta cholong po bari hinta ingchopo lapen ke longle sita cerai kom thek po pusi isi awareness program asonsi alam than chot pen akam pen paklang nangji puta nang pachini dun borjan pen biren teron nang kilo birta time news dipu. Media tom phana kero pilo adak pini inquiry nomor Borjan constituency APHLC committee pen patir pi ponsi itum ajutang reng nangji isi khay kang tim polo tangte itum ajutang tami akereng ya kenang sot basi pini nilutum labor day pu paceton si pini ladak arunong cingdi pu labangso nilitum a party pensideng ponlo lapen labangke kideng ponang ko kalam teke lo non ove kimiatum jasemet youth atum mabangke sai katiki kam ke klema bang therako konat ne ke chali dam juipo sai katiki bangke katherak la poson doko lasin non ilitum make mang bang ke lo itum sai tiki kete ilitum chulong li lapen sai katiki ke potsi ilitum along leta kivir lapu pangram sulo polotang te ilitum alien te tidak pu lasin non ilitum APHLC pen ake mang ke lo itum ijutang tame ha pisar pusar aku penang kembo mang bom ilitum culture la ilitum zoom cultivation puta pulo shifting cultivation puta itum pulo labangso ajutang itum ke pareng versi pansi ilitum pini labor day paceton ponsi pini arunong cingje bangke ladak Borjan constituency kanya biarong sonsing ti aberi ba alangli kipang thaipon labangso adim sinil tu arunong cingji bang tipon lo asilada cultural troops atum tadu alang litum pandami akhiru pipa pilo nang participate dun pot lapen nili tumalong dutunang Borjan constituency committee APHLC pena leaders atum youth wing women wing and part CC committee lapen border belt pena chitong dun akapreka khai tum tribes atum naga mate lotha a leader atum da pini dolo alang litum tame ilitum maphan mes jutang pen ame thanga traditional dress pen se alang tum dak ang chito dun lahan ilitum aningkan bang tamin ilitum klempon ya lapen klempon bompo an sosilitum klempon tu bompo la kesi awareness ki people lo amme ke bang halo bikin ya tempat ati mo ong do amuni tum karbi tum along like 20 bighas 10 bighas 30 bighas tum apuson inglong along like do tame pangram chaipo ilitum pupilo kijut ke ansulong le pupudi ni pinangan rong lut lo posil hai survey dam lo along like tum tame ansulong le dati lasin mono bangke along like do tum an bangke economically ilitum warsai cek tami cu iponang ko lapen theng pitame ador ki so theng pitame alle ki tu pan ipon dom nang ko ilitum ame sese bangke lalo atok anu male tu makar bi tum tame ting thuduna ko tha tum tame paprang nang ko ilitum ane oman tulong ilitum somar panda pachali abar saidoji matidi non on dung atum ke tum lahai ka vi pena pot ilitum osomar doman pachali pontekte la posonsi itum api backward hibi api ciru rok nang lo la sila bangken tum awareness lo ansuse nilitum la ke CC committee ben si
chingwai ponde di non mat ke pathi kon pelang la sinon pini tang de lu tang te aku mu la executive meeting ho sinil tum pithi kon pok komat arit ma komat abang fu adima hala so sin tum chingwai pon sip pithi kon nil tum pini ladak leader sa tum si chingrum chot la pen cultural troops la pen senior citizen atum dolo la si bang pharu sira bang poke bak dui nil tu kado ka be ka chingrum weather da me weather mat hedi atumi mulam kar be jangi polason thek long si mone tum unprepared ani me delo setame kopai ke ne pini non an bang kar be jang jelang yo aname hojumi pe American media fraternity ke basic things dia ase apni ground report ahi kena obtain kori dia karne aji American yate main program te American ahi kena participation thaka to le to ekta main objective to American travel unity dai American stand kori ase aru travel unity koro to American indigenous travel to le to all the process ki kam to le American to le ekta relation thake American kota naga manu kan bi American training shifting cultivation de American itia tak bi kore ase Indonesia American bi sob events to enaga same enaga hoye kena thaki ase today aji to American yate American krabi brothers kan bara yate enaga invite kori kena American yate program participate kori tia to le do ekta travel unity to le significantly American and practically American eto yate ekena participate kore ase secondly moi kobole thaka to American to APHLC to le do regional party ase regional means regionalism ekta principle thakibo lage yate amikhan laga especially amikhan youth yakhan tele do idol thakibo na lage kenaga amikhan forefathers te amikhan war bara bi amikhan defend korise spear tau etokon bara amikhan defend kori kena amikhan matikan kori kena aise tunisina achikali youth khan bara bi eta latest technology khan logote khali munti ni thaki kena amikhan la culture laga te bi amikhan kenaga forefather bara kenaga khiti kori kena aise kenaga kori kena aise eto janibo lage nole to American ene invent ene pui thaki se kulo to American process mati kuntu so para American ke tikna se kuntu American forefather para ka bat kari se gradually to kun sob lo so bole eta success ase eto bara eto kan American APHLC to le do khali American political party ekta platform na hoy American to le to American culture aru American identity American ki ase to manu ke puja bo kane American ekta travel party American indigenous laga American laga activities to American eto main to le kotham wa to itu bara ase eto bara American eto program kori ase American APHLC to le do American laga travel to the most important American laga ki to activities ase tate American travel culture kan to preserve kori pon lage aru secondly ami ko nation American eto nation American kimani yate American culture nung de indigenous travel kan ase tate American peace atmosphere